Kita ada orang dapat kah? Aku juga coba. Yalah, karena ada yang dampingi. Jadi nggak. Mak, Puwa, putra ke bega? hom aja. Ho mak aja. Pajak kum kau yang ayah kah long kah hơi long mak. Kan hana mak. Ilong geron kan mak silong hơi. Pu pathai long mak kah? Pajak kum lah kah hơi long. Mana mak? Lontanyong kadang-kadang hom aja kan. Hai, kan urusan kah kenapa boleh katanya? Kata kah hơi long mak kah? Cipaga, hanai turi, haji umanyo, ti umanyo, mukim awai. Oh mukim perlah kampung. Parlah kampung. Pajang ku perlah kampung, parlah kampung. Udung pegah dah perlah kampung. Yang pegah pungo, yang dengar pungo. Tunggu haji ni galau deh. Kita ada orang dapat kah? Aku juga coba. Yalah, karena ada yang dampingi. Jadi nggak terasa lagi ya kan? Jadi Ron hana tak mau kerja. Hah? Kerja? Oh, kabar ya mendum. Kalau abang tamu nana buah mendum. Udah clear, no problem. Mana? Long bos lah. Lam kurung oke. Ya kan? Insyaallah. Insyaallah pu. Insyaallah abang kan selalu menemanimu. Panen ada pu di man. Ni udah pu ni. Yang titik memegang pu ti, har pu. Apa jalan belau sih ya? Dia bener gaji kata jawab kata. Murka apa yang lelaki apa kata tenung belau. Kudu kau kah? Ko bangun nama main guli mak. Kau bangun. Ya mak. Bengah budak kata be dah ha kata pu. Hana kata pu ada ke kah beraya kah? Tapo bu nak kata pu dulu mana rumah. Ngomong datang upeh tiga. Kau kata le. Bulan baju di megah rasa dulu. Iya lonjet di megah je kaso. Mekat tepi di megah nak keung le yang bau kurang. Sakego kadang abangnya. Kan di megah kan sakego. Memang cinta di megah. Ya kandung yang tu yadro hai bangai. Kanina ya kandung yadro. Yadro. Ilong yang nama kandung ya kandung ana. Ayah kandung yang tu yadro hai bangai. Ye ka kuno bangay ka. Ikah ya kandung.